there are a lot of estate ukota enje ne nsu aminu ato ukota enje na enwo apurugu ade de yegina ehese eniyema ekotote ahodini wom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana opra prota to prota dayi prota eni achie prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebedom ne aboa wo na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo brane ma obi bo so da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nziso sanse woni obi a wogini di wodi skamba abusuafo na mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kugu prot so afi wa po bi a wogini di se o mere se eguso keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed o do ho abokupa in fact so otwa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wogi ye di a yetimi gina je dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa enho enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han semi room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wu da ba bi pa because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie bra bossese brefie beto asase brefie ebe handa na wo ubeye nhia e number na gu ase no okurase munti ya handa se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye manda mpa ahomodini wom ya ma blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba odifo ene odifo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha ubehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gise me wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene e wo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no
ye ka che wa be yo hwanwa na be ju nsem mi hwewura mu baabi na de beda ahoto be dia baabi a wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de beda enye chinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye me number wo hwehwe makira kwa ade nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni yanka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kra. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kra me yebɔne am hia no kra. Boa me na yanka no kra wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Offa kwaba. Yeah, cool. Ese we buy offa ade ho saying. Jade ya to kwabena. Asa bi wanya respect bi ama na o kan fon kire no. Etim beto ya kunadu. No nso agi the same fon. Say Ghana politics, football, awrade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na gi. De ni abeko. Anti prophecy no wonyi. Womwa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen yeso akeka bom ene yeso yeka bi ama wo so wate. Make sure so be Koowaa Dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye dedede mu host Diane ena me de evremo. KUMAWOOD TV amansane yena yedi Ena ye yawada adiswa ma yamache na yawa kwaba edmoba Koowaa Dwumadie so KUMAWOOD TV if it's abreya ekosise no watwe everybody ene entina ensembege ensempolo entwa de ncheche wo social media no so no eno ena yebema wonso wo hudie ekobia na yetina sese na se do bwa de na se a na meka kire wo se wo so kame ho na fast the PC ema yafoafo abrebia no wonum egebre etebre o musika twitwidie eso yasne ema yedi Koowaa Dwumadie ebrew asta enkoma odifo na na yeboa papa wo jape from o se odi shebiara na dwene mo ekanu oye ne noma basa emobrowa ekrafo enyanka munyina no muguna bem na samoja na bem enti muntutu mrika na momra jape from obeye madu if you ada ede ye ni ai next week or the all night ebe so enti kupie ma eni je beye payo edi amount ubedidi ame unyantade ahye ubenya sika to botom na waba na sebio monso a madwene mu sebie so wonyo kakra ya bem no wesanso ayemwa edi eguso odi no bi na abaidu sinu tanyini ebeke kampo na odi asamoya de amen mo se adoma chede no obade no edi ache no enti so de nsabe to kwade obeye nsura the number na eda screen so no fa na woni papa twemfomo emwa biara esepata no odi bedomo amwakoma etimi ato yem anokai okraye mu na yedi Koowaa Dwumadie brel jam fast the PC home estate and block factory home estate and block factory stay sebie son sebie nyaado open blocks edis wood dine open blocks edis store dine but that wo but I bibia what the anese what the bedan wo dudu obi a open no wo mo be try edi amount info wo mo ni go ha wo be show 2 days 3 days it will be ready for you to pack and then go and do whatever that you really want to do with it. Sanso and America will say open dine I rent it now what the done warmer one be more be fair professor water one be more be amwato we see can swan one of every payment plan at the amount so that you can be paying little by little the bibia IFFF at the amount. Common stars on us baby will be no come up it's so metal image agent and for my mefa and my name yo everyone has attack the pepe and sit down one way now one more and wow. One more extra coin will come say at Tinga Junction. One more any KUMAWOOD TV and a word back home. Sanso and I make out say oh from my home to for now. And that screen no so now one and be dinky more na bibia I come. Me say one more Kumasi because to you at Tinga Junction. One any KUMAWOOD TV and a word back directly opposite Zero Hotel
and obehuom. To make a na bra, na one in your atom. If you are make us say, if you set up a dear, ye mi santa weeks, watch, and pabwa, Debbie. Ye mi saka, car make us say, a necessity will be a harrow. A japadia, that's in your japadi. And then, hanyai, let's say, ya, japadia. But what must it? Nemo, upe japadia, and no that. And to whom a state of blood factory. Now, persisting back. But today, and that she, in Chiliman so, and your baby, Ada. I don't know when we have what master must say. I'm ready to make the ebro. Yes, streaming live on Facebook. KUMAWOOD TV GH. You're live on YouTube. KUMAWOOD TV. Some Darkos Initiative. Some Darkos TV. So, you're live. And to share. Subscribe with your channel. Like a page, you know. Na afi no comment. Na share. Na afufron so enyebi. Subscribe. Like the page. Share. For others to be part of the program. Those of you watching us on Facebook Live, we say thank you for choosing us. Most of them share our Western region, Northern region, most share Ashanti region. When you know, you see each other, you see. Now make sure me papa prophet business at Aquayato. Na afi papa bossy echa. Educate, mommy. Erade mo anwode na onka ho. Sansan papa ko je him chia o. Erade nka mo ho. Abusem ko a na mo fa so mi mo enkakra. My family motivation amount. Na memma the nation's uncle, the adorable Bishop of Olumba Kwaba, Sansona, Bible radio man, or also Ajineja, na Mamono Kwaba, na Yabura and Seminum and pay. And okay, me precious some medium as simple as ABCD time. Sana Bunikano time. Obey the man say emre. Or the four Bibia a one emre. Is one emre. Elije one emre. Bibia one emre. Se unya adaje emambra. Time is something that is very important. But how patience do you have for time? But what tell me ba? Obi on ma oni abose emambre. Bibi open intente. Eno anam me ofedi nkomo bi. O kan say go say me why I dey me feel cry. Ase me hu. Mehu me ma obre. Explore. But what I say. Na wa be kwa no wa betu. It to me team. O kan o say ko me me feel. Me so fa me the minister abotre no. Cry. Mehu se mani tiem. Na o dey ade bi edi me nye. Na me say I know yo. That kind make two blow. I see there be me dey me feel cry. Me ma obre. Onya bre man krofo bi. Wo mo akwa wo ma be to mo abre. Amene. But on I want to obre. Na me so e. Now wo share me no taxi driver obre. All time emenu ma. Oni a wo ye adwuma office bi all time emenu ma bi. I told maybe I want to explore like I told you earlier on. Do you have time to watch things? Obi ano e bibi crash no. Ebi ano no kra ne sebie so adidi bi e da no so no. Sa adwenje na ma sebie so sebie nya ado ojimi. Me kam kire o. Sorry ojimi. Ohun so ojimi. Ebi a pressure bi oni di obedi nti watoro to or the flow bia. Oni di obehye watoro to nti or the fufuro bia. Onim se wo atade wo nya nhye no sika wo komede wo. Eni sebie so no men koye ma no edukan se affect obi. But be affect obi a. Enti se wo nya brahma na obeka say sebie so wo na odi bibi di wo no. Let's all have time. Obe say onye sika so drive you should have time. Ojuma on ye be do onye sika to car. Unya brahma now you save in kakran the time will come. Obe toka. What am I say? Samson America will say a brave person obi ebukasia maybe so bewaro because when you are showing maybe I don't have time for any man again. No. And right, that means pastor be now what throw any page or say the ungrateful and the wicked will block the good one's chance. I'm so wow. Honest for customer. Kofo bebre. And I'm confiding on maybe 2 or more. So what catch on say I dare nipa we dey meet me nyam yeah. Nim say what if you want so kasa. Osakusia and one na wo kan yo. Why obi papa or the bonye tua waka oni wa and one survival ko wuye ka bibi ye no ese na ni rafi
This is for the church. I'm saying so. I can't say mommy dey me start to cry. Yeah, na me am a boss Kennedy now. Or say hey, I go say this is the good time so far. Or something that trusting the page you. Me ba cho be brave. Me ma obi se be song. Se be nyado. Se me kan obi Jimmy bi a wo Jimmy. Obi nyan se bi a wo ni. Obi ungratefulness bi ensi. Ni papa bi a oba wa brabo mu kwan. Keep opening doors for people. You see the right people or you meet the right ones. What must say? Rather than come, say you have time for everything. So explore so that success will be yours. Yami strong. My darling. Aye. Yeah, cool. Radia ya there. Or the names watch it. A foot room is what you upon there. The be amicase as of for now, Casa Muya foreign as of for Yano 170 tiapo. That is follow me. Yeah. The could be yeah. And then move back three. Yeah. Wow. Until more dear to a good to trouble on the can't send the beauty. The hazard of the town never can be pretty, no, we yan office win everything. I mean, sure, because you follow me. They are doing well. Aye. No could be a dawan. Yeah. I don't know who they are made family. I said, okay, I said, as all come. Yeah, to go. Now, and one you're being. I didn't show any baby. Uncle be our one year case here. I saw soldier for your party. I was already also made benefit. I was up here one thing. Obeba. I didn't show almost 2 many time I started. I know so person who near because you know. Ubi or Daubia and an issue on our Facebook or Moshe. Why didn't show me? Black or Gusu are dancing any to tell. Or heck a clan son or better. Yeah. Okay, Oga. Ramishiano. That's what we Saba. Okay. I was a man, you may come. Oh, I did. We can you body now. I was praising. And I'm kind of saying that, yes, Miss Sammy ties who may kind of see. Okay. I think we travel the enemy who say, hey, the way what I that. I'm catching a crowd. Then I'm okay, but now, Miss ties in our say, oh, and so also me cut ties in a sugar. Or say, oh, Nana, not okay, I call. And I hear Koowaa is a member. Yes, some ties nina, go me can say, I'm a brand new ties, beautiful ties. Oh, it's not okay. Yankopo, it's strong. A mad in Yamibomo. Yankopo, on your case, Miss Sorry, come so. Nama sorry, say I can send an Yankopo to my name. Yeah, and you'll be an ABC. Yankopo shall be brain and not okay. Comfort on your Akuma swag and mouth. Comfort guy. Comfort palatable. Papa, young on your case, they be a make no be quiet now, be any baby. Yeah. Now go and shroud. I talk to you, I feel it in my top kid or more or monim or monim set up key nipa. The Kaibrana was surprising. A coming young man. Ukukuta. And we are fooling in our Fibia or more beyond to Mama. O man to mana mamo, o man to nipa, o yimiti nyamama, bit my and your that crow bit piato for some money. Nana, and over I say in Shankan. Yeah. In Shannon, Kosoye, Yabishana petroleum is another house man or my failure man. Why are banner dear? Sana was a million cacrack and I. If you me umpire, me a mefa, Jimmy umpire. Omuna we nipa omoka woka ne mabo mane metum konkore na na yebua na misha safo nyina da beneza da koya do mafidi da woni so fuchi we di for sheye awadi nyankopon we nhira no na awadi nhira prophet Isaac owusi bempa obutum kan obode nyankopon onye ne kese afa awadi nhira prophet Badukobi awadi onye ne kese wi a ojaba prophet ono so ehwe sana prophet na akwa Isaac so fidie da mechia safo nyina na mesre awade se won tro na hima onye kese ko so be kese pa adum bishop rich condos papa no ohwe na ni tete ho na afeso ma chairman ni CEO of Anita Hotel yes na banya ya chia Queen's Gate ya bi obi a
maame no so gyem da ehwe ye mini di ndi akosi agyemfo a awurade nyankopɔn wonhyira no na ma ba me maame number 2 maame Kate obi obi anyame so ni kura du hu omo do na konko kura brima yes ebe nhyira ukobi a type bi ewe fie ni de o say ye adwuma mpempi so ba tan bi wo gya ni kunu wo sa akofa be ma wo frɛ saa ne ma nti so timbe nyani so so woni kunu atena ache na wo type ye adwuma ade amaka ukafo ni he akura bi abonzo ware ya jaza akofa wo ko bisa ne maame ana ne papa o ma anware ba ko parent that sanity we de benya asunsun so ene awo a maame ne papa wo obi otimi wo tupe obi se ne baby be ba ne ma be tupe owo ba wa ko be ma ba ko wo se ne ba no so ne ba ko be ma ba ko etaye adwuma wo abusuam enti wo de ndi nhyira no so mo da so te saa na be ye bibia be ye fe sa ba wa ni nhyira sa afo ni nyina enne ye da ye de bom pa ye fe ne yawada ye hia wo kaase school park said ye brado mo ye ma ne ye fe no ho ye hye enen so saa na obo ade ti asidi ho nso be ye nti onipa bi a wo ba no akonya wo hotumi kabra ye nyina nhia kaase school park na ye mo awurade mpaye nyame prince so next month 22nd okono e do 90 kasie betuam baako e de akowura December ni di 90 na mgidi so bebe bi no na ye nyina aba be hia aba awurade mpaye kofo bi so mo wu akire concluding man yes kofo bi so mo wu akire mpese o mo ba no mo hia 9 sebe ya omba ombetuna ma ade akire ana mo ko nti e do mo so be hiem baako e 22nd November e be start wo ho na akosi 25th no nti no obi abetumi aba na menhira da ya menhira ready akaba yeah mami na uko offer na kasadi on pa yaba boko die oba de adom boko ye chia ahwefo nyina se anapenso mo share Facebook ni team fo nyina ba din shira obia number na de to join no mra wusia o ne be bompai 0555-736811 0555-736811 onongo phone so mo hwenti anopaye ti omo yaba ni na yaba story number 1 of course ye boy remind sana ya mama dina someone or the advice any just say aputu kan say aputu mo de nya jaja somebody do abeki can be that say if you are Schwarzenegger say on social media so did you attempt left and right and center young for name for video nine Obeka say the why ye twam no Paul say me mam you do fidie twam na me tumrika komani eno an say fia me sraw say jada pabo say no a wo poso ba mu no awurade ajo wato afia emo ba mu afia ye ho tonyom no me be ya aba father mamu aba be tonyom afia me sraw enka say nipa be ka say ene fia Schwarzenegger akeka say osomafo port tie sanko so otie sanko ntumi amaye po afia me sraw yere wo na tonyom no tunyame mo nyom obi aka wo sese yamfi no wo de mienka se wusuro nipa no mienka se wabodam he abodamfo bi te sada na samwa ye ye chen tie afia me sraw me sada me sayam ko wanim tunyame mo nyom na kanyam sam na fo abrabo no etufo na minim se de wo hu ne sese no wo banyame na asi ade wo behu na be chanso wo behu se ye se na bia singa de bra fa wo ne so ni nyina bra no be jo wate de ya ka bia die bra na pro na bi Kristo pro na bia ho be ka de na ku ma me fa wo ko Exodus chapter 14 verse 4 said the American me boa enti ade bia wo ya wo wonim saye bone a enipa bia fra wo tufo se wanyini jade wo ye ne nenye amwo yutu no a wo so de ya na abaye no awurade pako mami me quotation no amfa ne personal me ma quotation support na wa amfa ne personal me se TikTok live ni Facebook live mama awurade afa me so na wo mo ye awurade dia no awurade age wo se awurade ahomabro ni nso a won tufo mi wi amema won no so quotation
Exodus chapter 14 verse 4. We are saying me a see here. Exodus chapter 14 verse 4 was say. Pena me kontapa me ana me pena me twantra oboa awurade ani afiri wo so enti won tuufu biem ma me nkyira wo se awurade tuufu a untimi nya de ope kwamra me boa Psalm 32 assembly wo ho ebra me de me asem ba wie ya kwamra Japan wa be Psalm 32 hwa awurade ani wo so a o ma wo nya ne ma hemfra o ma wo ya de papa Nempo sa wo sane sa wo kwaya de bone nso a ono awurade no otwew na da ye na wo adu bra bi ye mix awurade we ne ye ho anu odimnika twen no boy atwade ba se da na hwe ye nkoye bi odowo a otwew aso tufo o kire wo de pe opesa wo ye sa awurade dowo a sa ne wo hade na kun ma me fa wo ko Exodus chapter 14 verse 4 said the American me boa enti ade bi a wo ya wo wunim sa ye bone a enipa bi afra wo tufo sa wanyini jade a wo ye ne nenye emwo youth no a wo so de ya na abaye no awurade peko mama mi ekote Dina someone mommy and it is all the advice or the ma efias wa baba That is all book quotation to the one kind of wakai be a bossa no jaw no like seriously now what yes you are no akobo wa quotation no jaw no aba sinyan no abebo no oko Mr. no o manuel visual evangelist all this quotation what pass it through oko is a new two before on said I renum ne man ketin ya na ewie nipa e ma ye nkomo mu ntimi nye Kristo duro quotation say enka wutiri mu a Yesu kura no asebe we Nyankopon ba no wan tare ambo say Matthew chapter 1 yo asem ne bring so no yi ana wo se wa twere se on my verse no kan say o buase ne se wa twere se Nipa no nko nipa number tenase. o ga say Matthew 3 say o ga say Luke chapter 5 say Wa twere se. wa twere se for so e nipa wasua wonam no pressure ne adwendwere egunu so betima mana meskotu dibos wo say wa twere se eno de wo twere ni mu ye da yasam na wo twere ni onja atro amoba pro mo ho abeka wo so wunya asem bi e wo mfa ma ye de mfa so da na wo ne aka ye so Luke chapter 4 verse 4. Ono mo ya asa ota mo ono aso nim sa ade a wo ye nye ene wo e preaching abechi just dan na nim ye ye no wonye wase ni awurade tunifo no onfa ne penye ne a wo pe ye musa da na samoa se awurade na ka chenzo on ganjire UK fo se o mo yi no asante ni ngodi ejina se awurade tu da na fo na awurade tunifo se na ono abeche ni siban ni ono abemi ewu se oni afuto o Kristo nsem ye musa ne se awurade na ka chenzo oba shantade bi ensem fata make us ne ade anya no se awurade ne gusu tunifo na afede ono ababa beye biye Na de Nyankopon asman kan Nyankopon. oni pa awurade asoma wo ye awurade asem na woka John chapter 3 verse 34. eti se ni pan be fa ne personal so on fa ne personal e ye awurade asem ne impact so what asem pa chi obi no am na fa ne personal be de na asem na ya asem na so on fa ne joke na on fa ne de say ono na ade ni woni mu na wo ka chem dia de ne mo on fa ne personal office say quotation so that I'm yatim didi ana we are now office say be assured da na akoko tu na quotation ni ka se okwasiafo na yesa anye personal no a ono na ye ndu okwasia edi etomre bia ya mfa ya adwene ne nyese se awurade suma just go and say what God has sent you to say that's it but you know amem umrante ye no mukuma baby amasuma asakọ no na kọ ne amehye ose kana no naka eti say ya atemdie so can ya ya babo go and do it as it is tanya yeyi mesre dana samoa eno ono ami ehunu se awurade ntu ni fubio Na do na mu na Pharisee no baba say no say. eto ni mu Pharisee no bai no mo se no se Fuhako. firi akọ Na Herod opoku. na Herod
Opewaku. I say, sir. I was saying, sir. Uncle Country Sacramento. Monkwana Monkanches Sacramento. Show me 12 money. Or any other do. Tis all any bit is a sabi your chrome of him so. The same chrome mine and I was about for some bra. The same chubby mine, the same crying. Now all two will be a kuno no akasa ko capture me say. And you need more do say no. Christo can in Yanko portion was say, Uncle Canchen say. Sacramento. Sacramento. To Uncle Country Sacramento say. Monkanche Sacramento say. Me 12 money. Me 12 money. Na me say are and then it's na. Me say are the nonichina. Any other thing. Any other chair. Number Luke 13 verse 31 da. If you know what Jesus will hear when you be a Danico. Did you know person or Moyen? Or Momaye? This is rather Sumawa, you are second. But the one who could do in the bamboo account, just go and say it as it is. The Dan and KUMAWOOD. That's will be a ready 24. On Fanny Penny your pet, powerful massive. Dan, my question is, they say we are ready the two for now. And they said you promote the young Kwana will. I did that be any promote the work. Down at me to Kwanko UK. Now, by Madden and San and Namutini was a Tommy. The same person that's in a call. A flower say, Baby, I Christopher. Israel. No, son, and say, my Benya Bruni, however, what I mean. You say, Dana, I would have depend on the Namia and the Jama Kwanson Anami. So this senior. Sasa for this year. Could not cross on a month. We now cross on a month. We set it to We set to theatre. Pano number. Company one among them. When you're home, your mamma. That's a moving home, your mamma. So see them. Now, so almost a part, your young vessel. The Renaissance is too. A minimum. Oh, my, no, my preachy gospel natural. Or more, dear, palms or moon vessel. Then I got no consuming. Also, in your program be well, who said near fear your name, you also 2% is super being. But when who is your no what he calls the Netino, or the Subanfu will be the same can you subine. The also a kite at Yatempono of us all. To the vessel, someone is soon. A dear Pia than as a mamma, we are so full by some Semunisono. Monche, a Viashas nigger, not do so. No, you not than as a one you, my dear. No, she be a fiance of a cannon. So, I'm with your baby, or wouldn't go for set example, or more dear, or more yardier. Matthew 23 verse 3. I make up with a fear to papa. Now, Shanny, or no, yes, and I make it can be. Will Christo Cran Nimomo, or Boko was so more dear. Down the preaching of Cranachamo, or one that said your moon so. I'm Paso Osha so for my sanity. God is good. Give and it shall given back to you. No what I'm 20 minutes I go back for your twin so that's all for the planning the new often to what go the mood da. That's all for catches or ebony a fachano. Or rather the fachan in plans out once so. Would you be this of what demonstration was medium in Munipa? No, they were Baba the Dinipa Krubi. They preach the gospel but they don't follow it or practice it. And yet it is Ramukana ya. Muniso. Na munya won brasa prope and you tua ni pa nyina aka ne beba we betua won kasenia won nyuma tie tie futuo ne de watu se de ye futupa ne nye ntonkure se afie hunu sala ne no afa so agani aka atu ne tie nipa na yutu ko bi ta so bi gai ko media no na chop money ni firiba ise nipa no bebia na japade os bible boy kokko se wan nipa na koma se wu se wo sere na mfa nka utim ze da bia wo besere nipa wudi fo da bia wudi ni se no so bi praise Awurade a e mane je otim se nne bedane ne tebia enne no onim ni waso mu ntia ne kire mi age e kina ne ma ne ye ne onim ne gada no obeto aso nipa su eye ni su ye dai edne se dane odi ase ma se kire wo hunu ni odohunu to so se futuo nsa kire nipa kire nso we do abrabo ni ansa na otima se sane tebia opum akotebia fufu ti Awurade hia dana na futupa no mo na nimra na won so na futuo de mu obi mfa bi mo no ana o hia kyen afia Like seriously. Oya ni se ba o hia kyen afia oya ni se afia de hu ji onyina ba bia mu gina no wona ejina wona wu firi ho tu de ne hu Kristo se ne so funtum da dem sa na chi no on fata ahinni no yes no sa na chi no on fata ahinni no di se wo akoso mu sa wa chi no e dangerous ma wo chan ye ni wo won ye da kru produ betuma ba ho na wa wo ho nim se wo ya wo so ho
Una wa mu no bo. To na bra bo so ye. Wo nya agro ne concert party kakra. Yesu ka kyerɛ ne sɛ. Yesu ka kyerɛ ne sɛ. Bi ɔde ne nsa kɔsɔ funtum Obi pa ɔde ne nsa kɔ funtum da bi. Na ɔhwɛ n'akyi. Na ɔhwɛ n'akyi. Ɔfata Nyankopɔn ni. Luke 9:62. Nti Ghana nya very careful. Mo kra de ne afia de da kro pɛ obeti news ane sɛ afia asakyera. No so kɔ. Ba wo ugina wɔ na ye beti news wa hwe ase no. Wo de na awerɛho. Aha, awerɛho pa. Ko ni ugina wo de otop ma ya na awerɛho kyɛ oda fam so. It is Deɛ ne sɛ ogyina hɔ. Ye ni so ugina hɔ. Wohwɛ yie no First Corinthians 10:10. Afia da fam to ni kokobo bi abiom. Na ye plan ze da kro be sɔre. Ba wo ayɛ wo sɛ ugina hɔ no na hwe yie. Wo fam bɔ abia. Nipa to fam a wo brands anu asɔre. It is nipa ne ho de na suro kwakye no. De ateti ewu. Na mfo pa no adwuma hwere no. Ne niema bebre no olutu. We te fam dada de wo lusu dada. Ti no beti bia ye ni je man se de wasa asɔre bi mu. Nti ono ne de no nya ya sɛ wo. Ti na mesi ka sɛ ohia kane enye ya sɛ ohia kyire. Yes, because o fam wi an aka ye de. Na ne ono mo madi de no obe fam no. Ono na asɛm da ne so. Nti ye besere ye nyina mfa bi mo ye ntoma no. Na ye si kwan so ye si kwan so ne yanko. Ebe bo ye nyina abra bodan. Beautiful. Of course, you're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. We also live there. So if you're watching us, you subscribe to our channel, you like the page, you comment, and then you share. Couple of messages quick. Let me drop some before I go for my second story. Making headlines on today's Koowaa Show. I have this from Brante Danny Boy that says that watching the show live from Obuasi and Brante Clothing. Thank you. George Mami said good morning, Diane, and you good morning. Peso says that watching you live from Bronx East inside Kosi Rasters. Good morning to you all, Koowaa crew. Thank you. There's one person that says share. I think it says that a good morning from Quincy. In fact, Ghana don't have cocoa in the country. They don't actually have galamsey in the country. Ghanaian needs to fix the country now. Export of water in the country is a trend. All right. I think this message came twice, so I'm skipping to the next one. Yvonne Day says, good morning, Sister Diane. Please send my greetings to Offa and Radio Man for me. Thank you. Well, second story making headlines on today's voice show. And it's now any who video this Dr. UN on a former ex-ambassador, one of our Joyce Mensa. Na ene ye that story. I'm not going to break no NGD almost so Dr. UN there probably this could be a prank. We cried wama what's now what's no kana no be nim ni adia into our way and you know but eventually Joyce Mensa Babonti or the aba abeti just say on Dr. UN our a contract marriage. And of course Sebi son Sebenya no Senia Dr. UN talk man no any adia Joyce so a few journalists be so and share Dr. UN what won't say all prepared just to go back to Germany. A memorable one. We are so grateful for every support you have given us. Our marriage was based on contract, and we had 2 weeks marriage contract, and both of us have really enjoyed our marriage. It's cool. We have really enjoyed each other. We are not divorcing. We are not divorcing. We are always going to renew your vow. Am I kind of saying? To renew our vow. Because I don't live in Ghana, I'll be going to Germany soon, but my husband still is my husband. But the 2 weeks contract has ended today, and when I'm back in Ghana, we shall continue with the contract. Oh. Exactly. So, but on a more serious note, living together with Dr. UN made me see the kind of person he is. Please, the media, stop destroying your own. He's not a bad person. He only had good intentions. I have lived with him. I have seen his character. I have seen his heart. It's so pathetic that a media
could destroy a good soul like this. To the extent of when he wants to apply for a job, they say, "Oh, you are a scammer." Yes. And I don't know who you have scammed. With all his degrees, with all his qualification, it is even difficult to achieve a lot just because he decided to award good people. Please, give him a chance. Every person deserves a chance. Dear husband, Dr. Yuen. Hey, she's the queen. So you can open it. Now you don't have to disclose the amount to the public. I want to support my husband with this amount of money. You can only see the envelope, but the money in it is not for you to know. But it's big. Thank you very much. I can see. I see a lot of dollars. I see a lot of CDs. Sometimes Ghanaians like that. No, you cover it. I see a lot of dollars. Now from one between two. A lot of CDs, a lot of euros. Yeah. Thank you very much. You've been a wonderful wife. We'll keep this relationship total. Yeah. Even though so that kingdom come. You are going back to work in Germany. I love what you have been doing and what you have done for me. And thank you for keeping me company in Ghana. Sure. Maybe I wouldn't enjoy my stay. Yes. Me now call you. We are still around. Yeah. So, sweetheart, I love you so much. I love you too. Hey, she's the queen. So you can open it. Now you don't have to disclose the amount to the public. I want to support my husband with this amount of money. You can only see the envelope, but the money in it is not for you to know. But it's big. Thank you very much. Dr. Yuen, and in a contract, marriage wife, Joyce Mensa, and what? You think it's beautiful? Diana Ombwa. What? And then your mama wada Ombwa. Diana Ombwa. The camera is now office or Omni I do my church Ombwa, be any capre. You're the car betcha, ye were in your bema Dallas Mako, Ombwa. Star. Ombwa. Wow. As you'll be any your muye so. Now, unim. Yana be before you soon. Wabba as why is ambassador Zika was here the Maya and farmer, watch that so condition no me come, a man no being jawad yet. A new year and half. So many bear mother one net many scattered brother mamma be on some dinner contract one and discovery man. I trust them, sir. Yes, sir. We will be mobile, be planning about what was actually Nippon question later. What's happening when he has no issue? Doctor, I know number and offers no. Who offers a minica place? I'm not here. Diane Joy, Adam the Niama, Metatas, who I am. Many trap from Santasia and you run here, but we're running differently and I'll be tell you that to ask my baby a tune. A piano one shall damn pesa. Caprini was her. Oh. Young son will my dream that you had man and you, my dear Caprin walk. Can I only you and make Capre? Catch you and so on to Toyota Corolla all night. Uncle Toby, no more grand trim. Now that was about the one varying view. We now. But I Diane will be prepared. Dear, send you easy. Diane. You make any idea because you is Miss Reno. More, yes, sir. Yes, I was some boy for no. Omo mucho mo abrabum. Ubozo akọ car and ye 1,000 tia de enye nipa de ne. No akotua 1,000. So han car try you kitua bi. Normal design number plate in the ban di near the abo ni na de atwa you no ma de o ma de ko. So simple. Me no ka so mucha sa de na ka ewura no kura gina ho. Wa wi oba ni ja ho akọ na ate ye bebobra. Utimi nye obi mo body ta. The Otuna man, Odipa Otuna man. one One is just happening. the blue band, the Robert, The blue band or Robert Cannon. possesses. So banning into a 2 years a view of a 2 Robert. Tino Moya that you have a shimuno. Now I had to say, anyways, I got the 2 years. You will be a bit Masani at 12 or so. Robwa, I trust him. I am for not trust him to say, no crown your ban with a cushion. There's no cast winner who deserves winner.
Are you sure? Oni suban. So say onya eso or sheda no ye. Wode na no aka kura esi beba ne to biem ko anamo wo to bia ye esi anamo. Gaya any 3-4 months. And ababa betra ase say King David is so hini David ahwe no. Ahwe ne be 30 times. Oba na ni wu ne hu sei. Oni ma da be 30 times. Wa no ayo mi ayo mi de ne. Ene wa jam esere we nyam be tiaka. No hini David so ba se no kule ma ayo. Mario won so be gitum. Owiye ye ni na anu ani nansa. Oni David is aba ho. Se be ya mo be so na mo de ya asa. Sa da no kura ohini nya bidi. Di samre na oni we hwehwe contract marriage. Let's say Dr. Ian Wolf. What Ghana no nya bibi ni enti. Na hwehwe so de me ba na etie bi obaje. Na se ode bre no meboa. Onyansafo no mu nsem onyam. Onyansani bia na num sema wo kana ni monyam wom. Na kwasia no bomene no. Na kwasia de na no mene no. Ecclesiastes 10:12. Na wuja ho ba 3 months ya sa ba se be contract no na se wo ko ba bi na di 2 weeks a ho be kire. Yo so pe be ma kwate ni bi na wudi. Na adi suba we na mi yase bebo. Wo abroje 3 months obi we. Wo be duru Ghana 2 weeks ya wo be die no. Utie ni kasa nko ehim. Wo se sanya wanka mi stay in Ghana no anya me de. Na so de be ala kwa stay bia no. Wo we ni obe pura wo ho. Na oba wuti se yi a. Se bi waja pade no nwa hoden kura we. Tuboza ya mna donko. Udi si anu ane no atwa amene no mje ehuru. No afa ne saa. Eri ezubani. We obesa mimini na ni ase asuse wonye Ghana fo mobo. Ye ya ade ane ewura firi ho. Wusu bia wusu fire Ghana. Amo ya ade de akire Ghana na asenye Ghana na mo ya de akire. Obi be he obe notice ato. Adawaro wo aba wo kan nsem no. Na ya refer. Ena ya msi binum tima de ntidi ai. Ena mo ya nse Daniel. Ente wo twade wotumi. Wo ya de adwiri ya sere so wo kakra. Ya de na me ya de na bebre me. Omo be notice adachi mfa so be na wo so. Eye no kura na anya no kura. Won fo so nketi we ama ho na ade dai. Na jamanfo ya mna donko. Obe jamanfo te se game ni din de say. Joyce men se jamanfo ya so wa mana no. Wo ba no ayamna donko. Oba sansani ye bra he. Oba sansani wo ye bra he he. What is a crime kan? Na many people be ye gun konsen. On many people bebre fana na muna donko ni. Nipa bebre King David afam konson akogu ni nsa. Afọ ne be ma hu se techo. Enna na wade ya Dr. Ian so abefo hu se techo. Echiro nya chance obeza mo bi foforo so afọ hu se techo. Enna de nyam na bia ni wu. So otwem plan rof sa nya na ni wu. Proverbs 23:27. Ede contract atoso. Akotena brochie. Tifie na ofiri musuban na firi ni mu. Na de abrofu suban ne kra kon ado ama. Na abrofu no kra kon do so ne yire tena che. Bonko kra ye ho yi beto se yen kan se o matena che. Una agoji. Most of them no mo contract married. Then ye contract in 2 years and we say bit me atena. Then we continue. Then I think say no dey. Menga so omonya ne sa. Am say omo kra na ye omo ko cha no. Omo akura eja isa ade ne ye. Kra kon do se ono ba betena se ache na testimony. Nye wa beto so na na nyanta. Etena kura na se wari ni kru. Ani kru kra wale ma miensa so tena ho amene. Wadi 90 years, 80 years. Nini krucho pictures. Eyo mama year day. Eshenta adi nyina akron na wo kosua we se. Mbe ye contract 2 weeks. Na sabe obi a wo mobile ye contract wa ware mu. Ezo ho to pa ntu de ko. Ne be suchire ye biem. Ko e be suchire ye biem. Ko ba wani dawa wa wo ma sabe unni kunu. Ka wo pe be manyansafo bi abafie no atretre nkura no. Sabe yo mo da ache be ye fe. Wo mimini wani mi se ka sabe tafrache. Itaya apai e speed ramp so eto kan we kire ni bibia ka kire no am de yawo na kasa kire omu because e koba me anu so na be sa beda boze nipa nyire di o mata na me pese me nka bibi mo mu ze nipa e mobo but nipa start ya wo gimi so an carry antre no kire me nyom za me ye omo no abasesia no mi mini na ni mu nsu a Ghana for be munya anu fa no ba azam ko no ye de ba me kuro ye be for quotation ka dom ze nya nti omu ye se ana mu ye mobo se me hoda achi na odi su beba na nyane de ni nya fi ni ho a na Ghana for I gave him money wo betre so ana aboska wo de ko na wo kwese sa de sham bi ma ye we di akọ e wa wato hawa ma ho
obi anim se ohoto obi tete obo otu a woku kwa tutu no an create awareness ama ho sa na no nya dey Dr. You no beba abetwa santa ase kwan wodi we show team za ade no wo ha yenya so ne na ma yefuru ne yasisa ya enya fanyo ya yenya isa ade no a ye de top pressure mamma bunu no na obi ha wo ye ne fe sa mre obi ni be ma bi tikama kama ko odi no obedi bia da bia wonya ne ade surprise you am share that the fake surprise you or be we da be na me de obi birthday cake grant obi na eto car no obi di beji twa ne partner mpoa ama wale na gusi no mo de na ye papa na wanya de obi champa o ada yan en chakura na ne birthday no abekan so onza me ya de pa onza me to yi ni ma obeti ko fo to iPhone na na obi na de ka abo ayi ni mu de to na nzi mu nzi na ala isi so na nko mo lasa no omo condition no omo te omo mo ase edida yan ewurade nyankopon nhyira Dr. UN ewo na wale fun awa wale na ewurade nhyira Joyce nso ewo ne ntura wa bitwa ebe kwa ba bi Anyway, so I'm going for a quick break. When I come back, we'll continue. Please stay with us. We'll be back after the break. Yeah. Home. Mepa Joe, I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power bubuano. A big biara sabi opesa umre fee. Now fi uma boss say bi. Na who say yes, ampa this me fee no. A home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Where estate a ebumen say so bonkum ni fa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje. Ebia wa amonone o wa control. O prefia yes ye wi ato because unyi obi ani a. Oba besi eye home for so a. Yebeboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma yeni bia na kadua asem amoduma yenim fifire me wona wona senti no wo for me am ko gina ho be bia ye si da ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan sebe ya woto a unu hoda there are a lot of estate okoto a enje na nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye ye gina ehwe se enye ekoto te amodini bom the man so what when you nyam share any moon share ebe ya nyam share so for number de go ase na home for a deals so a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana o pe prota to prota dey prota eni echi prota eni be bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia the prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane ma obi bo so da form afenso what of brought ni bi o amanane otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skamba busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia and na on workers no be a boy adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kra beba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina egu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o mere se egu so keke na ya hu video di a kire afi wo say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya se si fie ni type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro de dan bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wa huda ba bi because we are from home so we believe home
brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be handa na wo ube ye hia the number le gu ase no okura se munti ya ha no se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa amanso na ho ye manda mpa ahomodini wo ya ma blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Odifo ene odifo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha wokore ha wo hwa abodamfo wo ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wo mu se o yare na aba na kache ha ono ama baby a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a e jape krum ene wo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya femina na ye boa odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfanche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wa fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo homo na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so de mbra enye achinyi bomode abra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo behu nyame anim nyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are seeing in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wo to me bomb kwabini si anu mo sam wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so e wo KUMAWOOD TV ne yanka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kra. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo ha obi bia wo fa kra me yebone am hia no kra. Bo me ne yanka no kra wo man mu e wo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa odi ho sei. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon kire ni. Etim beto yakonadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, awrade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ni abeko. Anti prophecy no wonyi ni. Wamboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yenso akeka bom ene yenso yakabi ama wo so wate. Make sure so be he Koowaa Dwumadie eye adwada ekosifiada e wo KUMAWOOD TV na be ye dedede mu host Diane ena me de vremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu Home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. About Abubuano. A big biara said the opposite woman fee. Now, if you my bosses say, now we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby. If you know near gadget, if you are one on it or a control. Oh, prepare yes, we are talk.
because unyi obi elia oba besi eye home for so a yebeboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so odwuma yeni bia na katua asem amodwuma yenim fifire we wona wona senti no wo for me am ko gina ho bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nzu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye gina ehwe se enyema ekoto te amodini wo ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na egu ase na ne home for edis awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota dayi prota eni akire prota ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebedom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso wato prot ni bi o amanane otimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skama abusuafo no mbodi enamfo power wo fami gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kesi ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina egu cars mu ye de akogu plot so na fe wa po bi a wodi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afa won say indeed o do ho abokupa in fact so otwa blog no gusu wie mpo ne ye de kona wo ji ye di a yetimi gina jew dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ni papa enwo enna ni anu nkwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma fie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama upe dan han singing room self contain dobro the time bi a upe bia na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be hand na wo ube ye hia e number de gu ase no okura se munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man dan pa ahomodin gum e man blog papa se be cement akom usa ye ho a wayra fre na enu ni nsawoso makra ba Check us over live on KUMAWOOD TV. Of course, we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. Now, you're just ready to us all. And the amount of Jabraja, what is the Biabetsuja, and you're saying, say women have power over their children. Or say, a ma about time, so we have no more power over us than our fathers. Part 2. Wafuruma na ya wo na yetwaye no. Busa ma me so sie wodie wa hin. Anka wo meya wo mo no so ko mafuruma na tie na ka wo gye wade. Na wa wodi ko sie. Sabe ma na gye nkura na furuma de sie ma me ni timi nume nkura no. Anya adwuma. Wafuruma adi japade odi fra sama do ba ya furuma. Wafuruma we that is connected to your mother. So mama gye furuma no no mama bi ko sie a your mother still has a hold on you. And you think akura bia wade by this time so no mama na frɛ kwa so be ya aduane hye fridge mu. Wa wade by this one ne yiri bon koma age se wa body mama amane se ante se e mama ntie. Tie Bible the Bible kan nyam kan tie. Job 40 verse 16. Job 40:16. Hwe utumi wo wasene mu. Utumi wo wasene mu. Wa hoɔden wo furuma ntini mu. Wa hoɔden a wo di fra sama do pa ya wo ye be ma yo ba. Wo di be ye japade wo asase wo furuma ntini ma fa na esi wo furuma. Obo hospital wa na to akoni ba bi kura.
obu ane de bad ye tia na koto akore bolem na krama bewe nje anka o hia kan fan ye di si abe ho efuruma ye di busa kremoni biara ye di efuruma sie abe ho na ayede wana ka cha abe ye power so do be furuma sie abe ho a wo chance ne ho manfa so te sa abe. Part 2. Wafuruma na ye wo na ye twa ye no busa ma me so sie wo die we he anka wo meya wo mo no so ko mafuruma na tie na ka wo je wa de na wa wo de ko sie sabe ma na ji nkura na furuma de sie ma me ni timi nume nkura no anya adwuma wafuruma adi japade odi fra sama do ba ye furuma wafuruma we that is connected to your mother so ma me je furuma no no ma me de ko sie a your mother still has a hold on you. And you think I be a wadi by this time. So no mammy the freak was where the initial fridge. What by this one in the bon coma? Just say what body mammy man, yes, until say, and I mean tea. Tea Bible, the Bible can you kind tea. Job 40 verse 16. Job 40 16. Shall to me was in him. Utumi wa wasirimu. Who are they were fruman tinimu. Wa who are they? Out the flash sama dupa ya uye be ma yo ba. Udi be ya japade was as you fruman tinimu. Ever you see wo fruma. Obo a hospital am not talking baby kura. Obo ane the bad ye tia na ko talk with bolem na krama bewe. nje anka o hia kan fan Ye di si abe ho. Efuruma ye di busa kremoni biara. Ye di efuruma sie abe ho. na ayede Wana ka cha abe ye power. So do be furuma sie abe ho a wo chance ne ho manfa so te sa abe. Part 2. Wafuruma na ye wo na ye twa ye no busa ma me so sie wo die we he anka wo meya wo mo no so ko mafuruma na tie na ka wo je wa de na wa wo de ko si Asafo Ajagraja and Yetini. Bishop, do you agree with him? Taya wa chira na adwene. All right. Adwenche so de etese hwene. Obia ne de. Obia de fata nanim. Ano na me ka asem bi enu a bia mkoya asori. America draw mo say Matthew 7:7 quotation be very simple. But I saw for me and started be preaching. Ubete ba kwa sesa se ye tire Bible no gina ho. Ubete ba ko se wasua wo hunu. Ubete ba ko se na hin no de asem yi nam. O me ye tire. Aha nti obi o a fa asem no wo che na adwene wo ho a. Wa wo tenche utimi fo. E fam o kra ma hunu se akwa enu mi oka. Obi wo so atimi se wa share opinions ni bi. Etoma na atom antoma sana ya netie Ajagraja de ne nim de ne life experience na ya no de church said the Awurade asem atie mu to nya kan quotation na no de atoton sebe e ka so obi ahoode ne Bible ka se wa ahoode e wo furuma mu a enje ze ba bi ekosie no ne ba ma ahoode o se de ba ndi o nim ya no no pese won ga no da bi onipa bia se na furuma ade ye ho a ne mere yomu ano wo no eno na nipa untini ye beka no se wonsunu nyina no sebe na wiye ye no eho na wiye ndi se onipa kra do nse wuro furuma mu bia wo de we hawa ya na ekofa brew gonyame aboa nso na ne nam ye yam ni nyina ekonati tu ho tinye so obi tam kosie minimo obi ane maame de na furuma akosie ene ma ne ba but one tete akura ne ye ni na anya good relationship nti akura ne mpe maame na ni mahe minimo obi ane ni di nkomo se de ne maame onte minimo obi a ne maame na de na furuma sie o se ne maame awudi afie o nsi obi afuruma nso da se hye o is afuruma na ye connected still obeko minimo obi ane maame wu o tu abata ne papa ba ne papa nyo na de na furuma sie ye ko ne papa ne tinifie o se na busi afie o nsi obi tisi adi ko jina so se maame ni enam se so ne de so etwa ye ndi no na de sie ye ndi aya na omu wo nkura ne tutumi nya na mu omu wo tutumi 1 omu na ne nkura ne te 2 omu na tu nkura ne fom mo odi ase 3 omu na ne nkura ne di nkomo mo nipa bia so nipa onu di nkomo onya nkomo a wan ho na ade beko ne se nipa kuru ya na be pese one ne beche enti no nya no de ani furuma no ye fa yi usie wo be furuma yiye de nim se wo implication kire se enye fa ne de ni furuma hye ye ta busa da akwhyen no di nipa ni kurom ene saa sebe bronu bi a wotena aso no e matem bia nani ta akofie
What you asem na say because ho any ni nchi. Aha. Na ya bebu se ma adawa to a certain level say. O come because say one mafuru ma shew. The time be obeso ya proud say e wonu ofuraba. Na eni bibia kwa akoteki say betafrache enu nti e obi o akraman ye tokune za akraman fa we ene o meki in life. Ukofie wo kaifie wo ya adoye ye de obi de kwahye abe ho wa jimi ye jonki wo akura na se ma wa akura wunhunu ne tebia. Odi ase asa no kura honhom ni nyaba muso no kura honhom na eba muso a wonno obekire mu kwan akọ no kura nyina wonno de ya wo kire mu kwan akọ no kura nyinara mu mfro no ni mu no obekasa emfu wonno ani mu ana wakasa na bibi a obete no na bibi biara a wote no obeka na obekire mu no ma ebe nyina na wakire mu niema ebe nyina na mo nsempii ka kire no nsempii be ka kire mo se de mu ntimi nso na so se mu ntimi nso a we in scripture bi Job 22 sadende o kan ni ya na nko wate ase eze o kasa ahodi wo ma on jeze be bi etwa ya ni ba bi e ko hye di ye besre ya asem no me ntie ni tira asa di o kan no du kan bible no be wo se binum de me de ma wona bebuom o di asem na se tini ya di bu ni belu oni hunu mu no ofo so se wo kire mu a obe kire na according to the feeling nso na be ni ya bu no eti ye besre we nyina aka nyame asem ti ase ansa no yi particular ade bi aso ni se me ba be kirim ko be bi modu wa asetram wi ase tie mo timbe kan to watra za na mokura kina okotini ba bi bufo di na ise nyame be ni no okasa wa hadi fi okasa wa hadi fi you see ye won sem be bra yete ni nkura brem ye be nyini ye hu sente sa ndi ana ni ana adwene mu nyeduo no ye hu za ni nyame won ga no kore nso na nipa from eno bia me preach ye iye na mbu nkotode ka kire won se mesere won ensem no nyina nam katrama so ne anumu esen mu ne baaye edise nyame ka ye nde ebeboa wo kra nti no ka ye be fa nipa nchenti nipa betima ye dai asansem ni mu samfunsuo pie ma me gibrem ne ma me ho ye wo me beboa abrabode ye osoro fa ho animu nyamma no esuafo no ba ne nche me bisa ne se esuafo no ba ne nche bisa akohye ade na obekasa kire wo bubi ade na wo kasa kire mebuo mu obuase won se obuase won se mo de ode amamu se mu hu no osoro ahenya no ahenta mo de ye de amamu se osoro ahenya no hu no ahenta se na nkae no de na enkae no de ode amawo mebu ode amawo mebuo mu na mo ko kire asem ni nti no ma mo hinta asem no bo mo de hinta asem no be drama wo ombe tuda awre omo nti asem na se nti ye de bebu ombe se de ombe nyane bia na o mafa Matthew chapter 13 verse 10 down di ogofo bro ma ya asofo omunya awrade ni good relationship ni di awrade mfa mu ntiremu mu omunya na bebuom di omo fo so omu ntiremu mbe kirema se no because ya mfa asem no ama no adisi obi firi manhia ketebi abebo bia wote ase ba me no yetie yetie ni de yenti ase opimso betuma saketi na no obegina wanu aise pim omo wasa de no ken ewo ne ye kire the same kete no betuma sa asesa no oboma bobi ewo ne ye kire ibia na supreme obi te say Queen Elizabeth abetna ho etrense na de medimbogum ni fa nyina ahya wonsa but uji opimso anim na wo so koye sa ajefa ewo ne ye kire de wo ne oso okacho wo ye de hyiemdi wote ase nya wa pen de hye no so asua nso timite ete ase na emum ya woni adehye nim no oba na mo yesa efe sa na ofa no ye sa na ya kristofu ate o kan sem na edo ba ye timi ntua na mo ni ache because ye nti ase Brian oni nyame ni ayonkofa o ti asore no hu se honest ka wo no akobi asore nti ni ye kan fi we mu bia na mu nti ase oni anka o se ni ofre no no mu no nya ne ho nti ase di aye bre obekirem bia obekirem tuo no ni feeling tuo na wantie ni yi a odo afa ba bi kina obi so ahoden wo afuru mamu a ebe bi etwahye ya manfa ma adina ma traverse ka me kenkan ye kire ye wu se de mi Ngala story ni brana danyan go room cafe mo se de ade ne tie yesre nyame asem ne yesua ne sa no mi e minnim ne de obekire me ne so afuma amfa kwan so na tina me koyira enyame wo a wo kire me kwan ne ebebusa
Ehipa na divert many di way. Because my real examining Yami Benanti. And I was in Yami Afro and Bidi Wachi. Tis a wood make of a baby a sabi, me no yardine, and I be assembling to sa. Not the cocoa tum quaira, or Suribusa. On Vancho. When I hear saying Namunyari, no more moon for Munyansa. And yes, the bachelor at the Asamasi. Name of Montrasma on Concroca Kaifo. On one match then some noisy. Because one Namu or Yen or Yen Nara. The only woman you are, the only better won't be in Tiasiada. Obey you soon in the other actually. But when you crown more cherry same as him, bones work, Ufri baby crown over. At the own namno. Do cross the Biamica. You bet Mamma Mutimbi at the so say your program, the lamp of the God, or the lamp of the Lord, Nedaso. The same lamp, you be invited as of 4 5. Ubi be some, say the Obesiama, the lamp of the Lord, no. Wow, to our own, a for. Oh, sorry, according to the how. Upiako pick call how. So will be also the lamp of the Lord. Who was a council could jabonting as a watcher. On pontem, we will preach it 3 hours. On test our channel. Because who to me are dear now walking can. You see, as a man, Omunya botre. No one to Masam. Omuni pressure, a friend media, a friend Veneso, and Moradian Mumisa. The choir we are second and on the Papa for Subupi. On the Babachim, known as a monosabita fracture, more young was young Papa. And then said you go for Bimiaka, said tears of food, cancer, or my abro, or mamma, you could a woman. That should be here can be such. I didn't win in Amabo. Johnny to me when I seen him. Ni to me, I want to see him. And I heard they won a year from Tinemu. Now, who are they when a year from in Tinemu? June 4016. On Ganya, what you are going to happen in Tinemu. And only any pansono. And until as a whole ticket to a beer. No nipa, oh sofa, oh bread. I will cry no better as you know, starting free slow. But I ain't your treacherous animal. Now, quite yes, what trouble be a mocking kayana. Then you begin to understand the reason why India will dance and see. See, we to work it to a bino. A better, and tears here. Christo could have me, you know. And no done about more for flow. Was a moon you cry at the you know, a more beat back. Go to quotation on Qua, better than I touch you. I'll pay for this run so no de can give you what the Maya. And never more to you, as I say. And you know, can I easy also to me. When's your for baby back or penosa? A radin winnie a mobile. Now, on moi. When you tell you, 1 year, Cassia. Ah, Diane. Ah, what's why you're holy? Last story making headlines on today's Koowaa Show. And it say, we say, we are watching a mass, the views, the jail. When you have they are in arms. When you have brave hospital, could be so, and that's hospital be so. One was so more iron. And yes, some kids one. I think it's super. Yoko, the question video. Ebusia e de nabisi wonom se wonom e de ni dia e twatokra e de bema nipa na wahwere no nkwa no na no nam so many ebusiafo wonom e ya ahomboa frefre nkofo watichiri bencheye e momo e bai na wonom e bai no na bread se enano efiada no wonom e kokoyi emunu na wonom etumi de betum pam na ebusia twa no ho na ni esumi e wonom na ni de bi twotwo bia no wonom etumi e de ma no enti abusuafo efri eye enwennua esubone I know what says admensimu eba eye asen fosu St. Francis Xavier Hospital won emu krabia se wonom eba before won this year emu e de akwakope ne krabia won nwennua esubone na no na abusuafo yi ebebe pie mu ho no mo no e was so much man for wonom ekọ ho no mo kokohwehwe emu yi edema adehye wonom efri nwennua esubone edeba mekire Mami Linda obri ekofu emu na de mabusuafo ekofie wo emu wonum ewura krabia ho no mo no kwansiri e na wonum esen pia bonten ebe ka kire wo mo se wo mo de hie Mami Linda obri ekofu emu no wonum hu ana busuafo se na de am anadwuma na asem nie esan se ye de sie eda ho no mo
ata na otwe bia na yetumi ebebesra emu se ne beya yenso be hu se de ekọ se wonom esiesie nie ana se wonom esiesie nie eno na koye akasa ene mentimi ho ase wo ye abusua no na afei woni a wo ye adwuma wo ye emukrabe St. Francis Xavier Hospital mukrabe ho no na ne mi ne nyasem ketwa maame ka da na nka ne etuo ne sika nyina ekasa ifanse na wonom antia se eba ne sei ene wo mo de hia de bi na ebre aso fe wonom be fa ne kokosie no na fo mo baya wonom to sa anansesem no e de kire wo mo eno nam so ama yebopini onipa ono na akọ St. Francis asabia ho no a ohwe ho no nyina eye sister Georgina Donzi na okache busua ne se akoma entoyem na brebreye ema wei eya asem na aba na asem bia so ni ho no a eba wonom edesikan enetwa mu na emum no ano ya na yede kan enti wo mo hwe mo na otwemienu se bi mpo na otwemienu wa che mpo ennu na emum no wonom behwe se bebia ma Melinda obri ekufu na mu no kwakose bia no wonom ebehu na ode ma busuafo se ne be ya abusuafo enso ebetumi akwakoja ne kwan na wakọ eye ne bofo nchen boko a ohaw bia emem na ebre aso fe wonom be fa ne kokosie no na fo mo baya wonom to sa anansesem no e de kire wo mu eno nam so ama yebopini onipa ono na akọ St. Francis asabia ho no a ohwe ho no nyina obetumi de ne funu kwahye fridge ma ne yero ma ne enye Ghana ha ana dan krobia yetim means na senka abusia yi abroje na we yesi asenka abusia o mayi because I say Martin several times dan rituals no ritual efunu ni nine efunu oni nine wow na sebe enye kura wo film wo so no aka se funu ne da ho no no de obi ka nti o mayi da akoyi funu se de ade we danyan we wow ni pa bia so funu ya go hye mo achi ya ma na wa kodo ko tem funu de koyi rituals no asofo ni bi hia funu nsuo obi po funu onan soa obi po funu enkorobo e de akoye na de etu oni etwa saa nso a wo beto a oye de abonzi ya 20 rather o se funu nyina ye de ewira disoni anya dene na anya media se unhunu enu mpo wani aya dene se yakotwetwa wi a ontimi mfa mabak tini ebe ya za ayira sa abonzi ya dene sa ya pe bia tufunu na twa ya soma pass no mo pene de no mafa o mafa na body bia ka ne de dan ye ta favor o mo pa ya sa funu a ebi a wonya accident abusiafo nim ne asie ne de ne ko no enu so timi kiase de ne ko ha no matoto akon no mo nya kwan de aye ne mo ye na basa ba William Sebiso Samaya no otima no ho kwan sa na ya na basa there's no Samaya na na Samaya de wo ho Yesu Kristo kura kan timi gidi se e wo ho okay enso se de omudi omudwuma no aye tomle bi nipa odo koye sa aso wo sunsumo na busania wo tiase ne wo sunsum ne wa wo na aso wo sunsum ade na ya adwuma ono tiase ntine ho ode ne chen Yesu nsum adwuma nkro nso Yesu nsum sa de physical de to aso de baza ne otiase no so nimba bi owura nkwa de ana ne ho odene chen ya wawu Oka kire wonse adenti na makoma atu adenti na mu hunu mie makoma atu adenti na mu dwane na mu nyina mu dwane ye na mu sori na makoma atu na ma sori ya makoma atu mu hwe me nsa na menam mu hwe me nsa ene menam se nyamia se enyame a mu fa mu nsa nkam mu fa mu nsa nkam ifisa saman ni efurisa se mu nsa timi kamedi a edi adanse se ye mea saman oninam oninam pese de mu yeso saman wo ho oninam eni de mpese nyamasa hunu mie Luke 24:38 eti ya oninam na woni dompe ene ne owo dompe ene nam ese ya ade no wan na ya na ne ho odene da ya busuafo bebire ho mu wuye niema bi do mko shefo mant mama me nyansu aso bia ebisu nyansu aso ne ntiom timi nyansu aso se nkofo edi ni boni ni mu ha so mu odu a ma kwan se de nkofo tim ko chichiro bi kra de hyeto mu no honhom no a no di wu a honhom na ebe ha no ono odi boni so ni me o ya ko chichiro hyeto mu
When you acquire and tie and your bay, the taking your grace, no pursue to us up on a car, no the image, no who know, be only attached to. I know the image in the Panama was as with the so. No, yes, I man, could be a pin. Yes, sir. One other side near from Satan. Or more would you pia, more patwa, or mutimidi see at the ano point I would do bonnet as you use as will be a man so. And come on, me all got to be to my good bonnet. Near Chen say, you be say the about until why you was with Philly good, or no, you have a baby boomers since no one there. Go soon soon crank or for being in your moye. I'm going to set some brabona airborne, I only since my mob. Obi timi kwa jewo do wo de boni a hye wo do anamu tu be bre wo adwuma bi mu a adwuma wura nhunu so mfaso da obi be ba hye da hunu bre bi a obre ne atamade bi ama no favor de ba ne so wo de ne yasi ni tirase tu wono hunu anu wadwa so wo bo adwuma abonte so fo de so wo bo adwuma bo no hunu adwuma ndu ti wi ase anya sunsum ebeboa anya woni bi a wo bre Usha adwuma ye na akompa akwa bi na anu ye de ya beto ne de ka aka ho a no obuza ho se aha no omutrim na edina na se hunu omunwunu ni ame ya na se ba ni nyame pe no ye eye mre wani ba ho so sa mfa osunsum ni agro sunsum hia unnam da ye nipa na ni susu ate sa tentenwo mframa bo wa be pe bia na de woko ani me sisi wa asetene mu no ya na ahomte itomre bi na awurade de wo emma osunsum maniwa na hunu ni ekoso a unse nipa hu ohu chen ya wawuo nipa hu ohunu woni timi srechi so down wati consequences bi betima ye no wo be regret woni betimi no atranse adi nkomo wo be hye wu nkran kama se koso na wo ye ni be ye yie e wo firi wa na aka jom se wo ntimi no kwase ye wo de yin na tia be ha de mo bi ona dan kudi nkomo wie ya no aka o wa boni dia we do mrepa we dia de kitom na de be no ka you see nipa su no the status here yam pai boy yenim kofo mo frɛ namfo uniom di o se onyame aya de of ade se me hunu se wo sa ade we nyane na sa nipa ya sa fo ye se de o se nipa o so nya sunsum ekena sa nipa na be sa betena se afro papa so otimi gina de a baba betena wo na se abegye mo a maka jo de papa nyame mo mfa wo so mo ame eye mre sa ne nipa tie tanyan sunsum die nyame ma obi obi hye kena ma ne ho nya dene bo hunu botaye nti oba wiase ne dwuma wo so wo ye akwase bi aben wo hunu sa akwa se wo nya peche sa eno na ya na ye eboawo emamu ye duru emu obi antimi mfa wo sa akwa so obi awu sunsum a woni nti o yakuno wo de wa fa ne sa efunu kura so ye nsa mpese ye benya ne yasie na de mre be nkwa no wo mre wiase aba ya watena wa ama ne ma fa wasesa tara ye mfa no so nto nchen ye wonkofo bebre wo so ndo mo akohye sum bi mu sa sum no do wo kohyem na wuwo so mo ya amamre ma wo abusuafo so mpini nti no sa nipa wo ye domefo afiri moje so mbetua ska so mbekwa akwa yire mochire man na atam na kro se omo befa omo wo mo omeba na watopuru nim be ballet abebia hu omo puru na yasa lokopro ne kama de ama wo o so omo ye omamane na ya na sori ntia wo ombeye ehwe ni movie ana asa agoro no obi jo okoro se ya retro asma no waka to se mabusuafo de omo nye nti se mi wuna mo ama mehwe no ma anya ne yo se mo yo mo nche ko mi ti woni omo bo me suspect ekuo ni nimje yo maso de kase se uwa omo boa na ba bia wo bia o se ma hwe movie bi sa akura ada akodi schedule no wodan ba ko obi anwuram ko fa ni nuanum fra kura ase bae e na o sa ada na owuram na otum obi akura nim se da wo kan security man owuram se otum anlock no e na ofiri mu ko 3 days omu hunu omu se security man se wapie kan so si won fa nko se ha obi atro bi asa won fa kan nko no mu tifio no mu didi one day omu na mfio mu se pono bi wo je ni da we di ewuram de korado ko omu ko ni ni anda se 3 days okoy o mai omu wusu na omu tam omu ni su awu afi de waba
na muni momu eyini na ho no aba behim ana wo chini hwehwe ade na ohun si ade ne komochire no ko bo mu wo fresh ne nkofo no mu wo fresh body na man ye se mo ntresi anye body na se na de ya ne afọ mu wo fresh ni timi tuka akọ de metofo na omni ayi tutuo because o ma mu mani anye de na ade bi sei asa yetra yes asa yetra it happens ubozo mu prese o si enya ye nuane back it is one mra o metua fa so akọ atamako ma ande asema ba eno na ya na ma sebe o do hu koji jane ma bi etesa o se wiye no nyefe vanity upon vanity. Yes. My cars, my houses, Okay. my money. Or could be na bo or more kwasi. No koye. Baba. The meeting or bar no about the sheep. Body nim. You may be a grassy by say yes. No one like. Or Casachi in Yana, you know, Ujana Chobo Safa Conti. Nya watu so beka omzi sana so beka se nya no yo na fe wo so yi no kire ne papa no kre ni si ya na wudi na be se me bo fi bo bushia e de mo yes na yitu Dayan nya yo kan nyina de achi onipa se ye du hia frenjem na wu na ni kapempo na abusua timi su a eno so wa de foforo ye e kire ba bia wo kro because su ni mu nsam ewade se ni atechire na saati so atechire ne soro brad ye nya ne su nipa da wa sister de na o su da hunu se wa be kokopa nipa no mbetena nyina bo wa bodi nipa da why pa nyame mu ade ye hia na ya ye hia they akana mo mo friend na ye. My lines are open, of course. The show is brought to us by Curtis D4 Nanayowa, brought to us by Home Estate and Block Factory. Open blocks now done a Home Estate and Block Factory. One of the was Sanso and D4 so but people the more brand young girl for you more than a fair moon. One wagon Mokamos no obey a mumma baby opportunity to make car now call now on drum wall. Do I have a call on the line? Okay. I have this message that says that I remember that everything in Ghana is possible. Oh, Semsa Pepe says that offer good talk. Thanks for your advice. Yvonne said, and please ask Ajaboraja for me that what about those who are born in Europe or months well? I think the concern Nassamo or the buy. Good morning, Oba Human will be dear Diane. Hello, good morning. Hello, good morning. Ujamelaine, so let's go. Hello. Okay, on Semenka, I'll proceed. Hello, good morning. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning. Why should you maybe our friend? Hello. Mentor on Kayenzi, Wadarama. Manaso Kakran. Yeah. Let's go. Hello. Hello, good morning. Good morning, madam. Nyamia for remind him for Namosway. Yeah, what my Nyamia Stepatway you. Okay. And then we program what the kind of work that last day. All right. Yeah. I really look at the piano. My experience in human society at the jungle. Society at the jungle. So, in Nipper Danian of the Sabbath,
Jadi data we di to achieve di man da di. But one so one man ba de ba ko mbe tu. Enti sani ya na so some of that can ba yes. Jadi ya go de ta bi na ku di ya ni. Actually ba de na man na di. Because we said that is the only way of happening. If you just know ya you who say answer na obi yan ko papo. Ni no bi di ati. Na ni no nya me sese. If you have a ka kan da di ni ba ni di. Ya no di ni da ko di ni sa, ni na so mo a. If I feel that I'm not really more, then you have to find that I was gonna go to many areas and see something like that. For me, so and try and move one baby. You not step into the work. It's in no more job. Some few months is not going to anything. Then you if you now, you know, say it. Now, the conclusion the process, and then what come here, do that. Everything, giving your medical power. If I want to go before, I only see where I am. Then I know things where the floor. On top of the man in the school, and he's trying to be the property or man in the school, only a problem at the floor. Talk about the new york the same thing. He's got from a very yeah. So, my dear, I'm also. When the power about them, when the ticket American, and one I am in the into social family of our coming Yeah, that's it. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Kira. What to say? No, you're part of it. Yamia do one uncle. The part of the catastrophe, lot of the computer consequence, but now to window. Sister Midawaki. We found one with the I said, Chama, what to Chama about the if you have campaign committed, my doctor Alhaji Mahmoud Bawumia, lawyer Nana or Bill Boyle. Sister Yana watch our bomb at our story minister. Why I be a prime minister? As someone would be a CM no. All say them are airport to Ghana and 4 years. Now, if there are my friend another down for father, and you know, they are saying, him. Also, program back what everyone say. The ministers, no, MPs, no. Why now they say, oh, you're a chapter, no. And look like I want to never say you know. Because we can only say for you, hello, we are they want to cut it out, they only give you the only MP. Okay, for it, my program, for only for what I only do. I also want to my body, no, the ticker. And you can have fight this year, and I'm down for the person when the church is far. 1 year is chapter. Yes, I found it. I'm very good. I don't know what I'm ready to know. I am my hello, good morning. Hi, good morning. Moya. Yamia do now swear. Moya, but your friend is about that about the Catholic Abu. Median Samavua Befie. The person we can attend back to the okay. I can't say me about the I wouldn't say a moon. Could hear Mulu or Martina, it will be serious. You can engage with the leader. If a woman got for you, and when we see anything for you, we did the Emma, and I'm proposing to the Eddie, here. If you let a hotel or Omukai, only you more from Kumu, I gave for you, because that is difficult. If you want to say, yeah. Ube you be the movie. As my father after what I want to clever car to move your car. Almost okay, I'm listening to you. Now, if you go, yes, you can you go on a good look. Thank you so much for calling us all the way from Kokoija. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Yamia dum now swear. Yeah, wapi. No, Bezuma. Happy.
Ofa wakode. Oba bi adawo ma. We be e Kenya. Nice one. Abayope. Na oba bi. Aba. Na biso na tanyi bi nang kanke na bi ma ba juma proso. Dia proso pra. Abuso. Dia nya kan ko dia kan nya bre awo te ada Oba na me muda wo aye bia no wo de ni ate pa pa to o de de mu di funu ne pa na ni ni ka na du ni de ni ka ni o to ni pa bia de wa ko we ja wa ku di ni ka o mo to di ma dia mi ni ni ja ko ta ni na bi ja ko de de pa 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 ni ko me ko ni o bia pa pa o ko ni ka ta ko mo na wabiri adaka ne yempabo kasi school park ebi wow na ayabra ebu aya no wabra na nso bomo de ha wo de 2 minutes kura here abe Ono wo ba. bomo de abra where do you mind amen ko menim on se se na e ka na no ko iye se de de na bi ayi na ni abe se ko na ma wo enti ya ba se sa o di to no mama bi na no ya me ti to no ni ti bi ka na e enti ni ti ba se mo ma ni to kwa mo de se bu mo enti ko ba se de mi bi na ba to no se ke mi bra mama ba ntu ja wa wo ti ato ni se ko ni ya anya se ke to mi bra na wa ni ti ame ka ko ni yi ti ji pa ofa o de o ti fi an kwa wa ni ti ida ya mo mo bo anu ka nda ku su ti de ti o se no mo ba me ko wa te E ba o de ti ma ka o di ma me ka ba de ni ti ma ne ku de no ya de no ba ti ja ti no mama nke ni play ban de ya ja go ja su play se atụma nwoke amene na-enye adịghị ewu sị maame na ụba maame na-eche ihe a ọdị nwa ọkara na nzuzo ya na ama m sọ ọkpọta nsị ndị eche m ọsị ada ya nzuzo ya wee sese na ọmịgbo di ya ọgbakọ ebi ya kwara na ọhụrụ ọgbakọ ebi ya papa ewetu m ike otu m dike na nzuzo ọgbakọ mmiri ebe maame di ya ọgbakọ mmụọ akwada ebi ya enye obi ya eji ya nkụpọ ebi maame no yɛtumi ma so akwadaa no sɛ deɛ nanso so mɛpɛ mmaa no bibi sei no ɛwɔ sɛ ebi mu nya abadaeɛ de ma nkwadaa ɛyɛ sɛ ebi nni saa abadaeɛ no yɛyɛ mmarima nkwadaa no ne yɛwɔ abadaeɛ ma nkwadaa mo nyɛ bɛtɛɛ nti yɛbɛsrɛ yɛmfa nyɛ futuo na yɛhu sɛ nyankopɔn atia sɛ wɔn na ho yɛ nyinaa so wate nyamakraa Oba yeah, fuck all baby, me ever no I pray and see ha na ya sorry ya. Oba yeko. Da ya ko awurade nyankopɔn nhyɛ onipa bi ɔhwɛ yɛ ne onye obi akɛseɛ anwumere yɛbɔ no nso a ɔba de de nkwa kyerɛ ma ahoɔden a yɛhyia wɔ Kasi School Park bedu a yɛagye room kɛseɛ yɛbɔ mpa yɛ mu aka sɛ yɛnko ayɛ hɔ yɛatwe light aba abɔnten dudu ya nhunu sɛ ɛyɛ aha ɛna ɔfam wɔ no nti ɛnɛ bra ayi mum ya motwe di ampompa yɛhwie yɛ haw ne mu nanim ɔno nko a ne betima asɔbo na asomdwie ɛnyɛ yɛ nyinaa yɛ deɛ nyame nhyira wo nyame nhyira wo sister yɛkɔ radio Yo, the number near to Jano 0555 736811 0555 736811. yɛkɔ samodi for na yɛkɔ ajape from Samson for mistake and property even don't want thing executive producer for the show Rasam Dakus director Uchino so famous woman and I boy chidom or it's yeah we did Diane or channel pay station